الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إخوة الإسلام والإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالات غرتني والقافة كيستي وانجان نمتو كتو غرتني دوبا رسول ربي برد فيه رمضان كيس غرتني وقتي غرتني عذري غرتي نكبو ركوبا في تكيفو غرتي عمري غرتني قدتي كان شيخ رجل فاني في العمر كدر دبي غرتني أكسي قبو دفه أغرتني أكسي دبتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام غافتي جن يرو أواتي في يرو قبنا يرو غرتني أنصو من دن ديني أكم تودن قبا جنان أكما نما ركوبستا في نما دبا دا هيا ممتي سيف اللي هيا ممجرا جتش رسول ربي عليه الصلاة والسلام إبساني في يتشو كذلك أرغتي namni gartanii soomana dandahu ni soomana namni dandeenye gartanii nyaate qadaa baasa namni immoo matumaanuun dandeenye takki dhukkuba yeroo dheertuutii fi takki agartanii ammallee dulluma gartanii laafaa deemuu malee jabaataan deemne yoo taate miskiina nyaachisuutu gartee barbaachisaadha jedhan miskiina gartanii nyaachistaa haga gartanii duutisi dhuftutti hukumiin tantee gartee akkasumaa jecha miskiina nyaachisuu keessatti illee ulamaan ra'ayii qabanii miskiinuma tokkicha callaa gartanii guyyaa hunda nyaachisuurra miskiina hedduudhaaf qooduutu gartee akka malee barbaachisaadha jedhan su'aalli gartee agartee itti aanu ammallee namni dirqiidhaan faxarsiifame akkam tahaa soomni isaa gartanii duuba fayyaadha jedhan namni sun agartanii eega dirqama argitanii lubbuu isaatii ol taate soomni isaa fayyaadha jechaa jira wakadhalika ammallee namni gartanii bisaan agartanii maniyyiidha beekaa ifirraa baase taphatee ta'uu takki gartanii fikraadhaan taatuu beekaa ofirraa baase akkam tahaa jedhan soomni isaa gartanii ni bada harkaan ofirraa baasu fikraadhaan ofirraa baasu akkasuma taphatee ofirraa baasuu jechuu kaffaaraan agartanii gartee irra jirtu guddoon akkasii gartanii irra jirtu laakiin qadaa guyyaa sanii ni baasaa jedhan namni gartanii guyyaa sanillee ammaas nyaataan ooluun dhowwaadha guyyuma akkasis irra baddisanuu agabuu oolta ammallee qadaa baasuu qabdaa jechuudha namni gartanii galgalaan rafee argitee halkan guutuu rafaa bulee ka agartee waqtii niyyatuun qabne azaana subiitiin boodatti lafaa ka'e ka agartanii ammallee janaabaan isarra jirtu kam tahaa jedhan namni gartanii bornin soomaa niyyaa keessaa qabu ni gayaafi sunu amma janaabaa fajrii boodallee dhiqachuu ni dandaha jennee gartanii dubbannee jirraa insha Allah tabaaraka wa ta'ala mafhum warri gartanii hujii jajjabduu hojjetu warri dhakaa cabsu warri gartanii ammallee gartee hujii jajjabduu gartee akka khabbaazota ibidda gartanii keessa jiranii daabboo gartanii tolchanii ibidda keessa oolanii warri kanaa kun faxaruu ni dandahanii yoo hojiin isaa hojii maslahaa duniyaa taate naggaduma isaati faxaruun qabu shari'aan islaamaa uzrii ma'ruufaa uzrii maqbuulaa malee uzrii gartanii nama hundaa hulaan banne jechuu maaliif jennaan namni kun hojii dhiisee gaafa kan qadaa baasa moo gaafa qadaatis gartee hojiin isaa tanuma ittuma sabbaree hasoomuu ربما قدات سغرغارا جان هل قضاء صيام رمضان يجب أن يكون على التتابع قضاء رمضان نمني قبو 10 أيام 20 يوم قضاء قرتني رمضان يسر رجرا هل يكون لازما أن يتابع قضاء رمضان كأنه رمضان يعني قالوا لا يجوز لا يجب عليه نمي قرتني رمضان قدانشن الرجل جها كودن دقدمن الرجل تكيجيني قوتون الرجل قضاء يقتاتي آرق الفتاة صومو دندها إلا نميتش قرتي إلا رجل وجب عليه كفارة رمضان أما مجرد القضاء لا يجب عليه التتابع أرقتي والجلد ديماني قرتي قضاء الراباسون درقمنته نميتش كفارة أبو ملجان أما نميتش قضاء باسو قويا لما صومي سدي آرق الفتاة قويا تانتو صومي أكسب بافتشو دندها جان لأن الله تبارك وتعالى عما أمور قضاء رمضان بقوله فعدة من أيام أخر يعني في الأمر توسعة يعني وانا قرتي لازمة ست قرتين قوني قويا براك أدا باسا جي ربين قدان كنافو قرتي إن شاء الله تعالى قويا كسيساني باساني جتشو سؤال لي قرتني تبودات أنتو هذا مناتو قرتي أبا منا أرقتي رمضان الرب اللي سهمتي وان جان namni gartanii abbaa manaa kiyyaa kun dirqiidhaani natti fayyadamee guyyaa ramadaanaa ramadaanan irra balleesse
ani kaffaaraan agartanii ji'a lama soomanuu na qabatti moo akkam tahaa jan shari'aan islaamaa agartanii waan jettu namni gartanii duuba dirqiidhaan agartee waan akkasii godhamee duraan dubbannee dabarsine waa takka illee sarran jiruu jen ammoo yoo isiin of tottolchitee wayyaa jirjiirattee haala adda addaa tanaan agartee waan takka isa yaadachiifte isiin illee gartee mushaarakaa qabdi keessatti jan ulamaan gariin kun waa takka illee mu'tabaraa miti jan hin laalamuu jan qissaa namticha gartanii jaartii isaatti faxaree san irraa dubbatanii rasuul rabbiitti dhufee himate isumaan qadaa kaffaaraa baasi jan malee isii yaamanii gartee baasi hin jenne wabittaali isii illee sit of tottolche moo maal hin jenneeni umuumumatti dhiisanii jechuu ka isii warri gariin ammoo argitanii ofirraa gartee dhowwuu qabdi وأن تدفعه بقوة وتدافع عن نفسها ما أمكنها وتذكره بالله وإلا فهي مثله في الكفارة يو إسين أغرتي موافقة قوتي وانا كناتين قوتي إسين اللي كفارة بافتي والرجع جرا وفي المسألة خلاف بين العلماء إن شاء الله دوبا أكسي قرتني دوبرتيرتي كفاران در كما قدو هنجرو جان سؤال اللي قرتني الرابودا يوكي كي الرابودات آنو انتلتي تكا يو قرتني أبا مناتي وجن كرفو جرتو تاتي أزانا دقهن jidduu tana keessatti maal godhuu qabanii yeruma sanitti firra dhaabuu qabanii jaan maaliif jennaan eega azaana dhagahanii waqtiin isaan firra dhaaban geessa jirta akkuma nama nyaata nyaataa jiruuti dhaabuutu gartanii duuba isaanirra jira kanaan agartanii shari'aan islaamaa agartee adda baaftii fi qadaa ramadaanaatii fi wanni isaan irraa fedhanillee gartanii hin jiru warri gariin agartanii namichi gartanii kaffaaraa baasaa maali qadaa baasaa yoo beekaa gartanii dirqamaan agartanii beekaa eega azaana dhagaye itti fufe argitanii ni baasaa jan akkuma nama beekaa nyaata lafaa fuudhee nyaate san laakiin yoo achumatti firra dhaaban insha Allah taala qadaan illee isaan irra jiru kafaaraan illee jiru akkuma nyaata sani achumatti dhaabuu qabanii jechu طيب دوبا غرتني نمني غرتني دبرتي إسا غرتني أذان دغهي أكسمت غرتني لكن أذان سوني أذان تهي في إية تأو والله للبا وي دغهي أدباو في دبه فغو جرا جچو دغرتي أذان الرا لكن إني غرتني شكي سي وني كل للبا وي تم إية مالي أذانا متي جچو تشكي جچو وعندما انتهى يروني حاجة إسا فتتيكو تبين أن الصبح قد طلع فجري نو بهير غرتي صلاتو جرانيتي قبا قباتي چو يرون چر راكو وقتي نو اكا دبرتي اني وقتي فجري بودتي غرتي تفيدتي بيكي جرا نمني اكناكم مالتو سرتي وجبا جنان يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله للعلماء فيها ثلاثة اقوال علماء غرتي جچ صديق بنيجي تكفى درا كفارا في قضاء الرجرة لما فال قضاء قفا باسا صدفان اللي غرتي كفارا في قضاء اللي سرنجرتو جرا مالي في جنان warri gartanii kaffaraaf qadaa baaseen azaan eega shakkee dhiisuu qabaa jiran warri gartanii qadaa bichaa baasu jedhan shakkiin eega argamte qaduma qofarraa feenaa jiran warri boodaa kun ammoo qadaa fi kaffaraan illee irra jirtu soomni kee fayyaadha wanni jaaniif haqiiqaan beeku ni shakkee namni kun shakkiin illee gartee qawaa'id usuulul fiqii keessatti gartee fa inna shakka laa yuziilu yaqiina jaani shakkiiniif yaqiinni gartanii walitti hin deemu shakkiin gartee akka yaqiinaa humnan qabu namni kun hin hubanne shakkiin illee akka yaqiinaati miti wanni sarraa fedhamtu hin jirtu jaani qawlii irraa boodaa kanas sahiha jechuudha walaa qadaa walaa kaffaaraa wanni irraa fedhan hin jiru eega shakkiidhaan taate wanni adda baafate hin jiru yoo gartee qunnamtii haadha manaa isaatii waliin jiraateef yoo nyaatallee taate fixatee irraa baha eega shakkii taate gartee homaa wanni sarra jirtu hin jirtu jechuudha obboleeyyan islaamaa kaffaaraan jima'aa gartee duubaree namni beekaa gartanii jimaa'ii godhe kaffaaraa gartanii isaa ulamaan islaamaa gartanii dubbatanii jiranii jimaa'iin qunnamtiidhaa gartee kaffaaraa qabaa qadaa guyyaa sanillee qabaa كما حكى النووي في المجموع وعليه القضاء والكفارة في قصة الرجل الذي جامع أهله في شهر رمضان فوجبت عليه الكفارة وقضاء ذلك اليوم جاني دوبا كفاران اللي رو جبدين ما بيكا غرتني هذا منا إساتي وجنين دفه تكفى درا غرتني قضانا غرتي رافع مو قويا سن قضا باسا لما فا قويا كيستي غرتي هذا منا إساتي ولي رافع سن اللي نياتشون سرنجرو صدفا غرتني أما اللي غرتي كفارا قويا سن اللي ka inni baasu ji'a lama gartanii soomana sooma guyyaa san balleesse wajjin guyyaa 61 baasa jechuudha fakkeenyaaf lammaffaa gartee yoo gartanii soomana gartanii dadhabee nama yoo soomanillee citu tahee ka humnaanis laafaa yookaan manguddoo yookaan haalli adda addaa isa qabatee dhukkuba gaastiriikii faa gartee cugaarra qabatu taate hin danda'u jedhan taate wanni godhuu qaban maaltu irra jira jennaan waan agartanii ittaanu fudhata kaffaaraan sadii tokko gartee ji'a lama soomanuudha tokko garbitti wanni baasuudha
yoo san dhabe ji'a lama soomuutti seenaa yoo san dadhabellee argitanii duuba miskiina 60 nyaachisaa tokkoon duraa dadhabu malee filmaan hin jiru kafaaraa kana keessatti lakki yoon soomuu dadhabes miskiinuma nyaachisa laa wal keessa deemuun hin jiru dura gartanii itqura qaba lakki garbittiinuu lafan jirtu bakka fuudhee qabu hin qabu yoo ka jedhu taate ji'a lama soomuutti dabra ji'a lama soomuu hin danda'u namichi dhukkubsataadha khatiira balaatitti bu'a daciifa ni cita namichi yoo jedhanii laalanii inni ofii murteeffatu laalanii doktorri murteessee namni beekamaan jiru murteesselleen miskiina 60 nyaachisuutti dabra tartiibni isaa gartanii duuba akka shari'aan keesse akkana tahaa jechuudha su'aalli gartanii itti aanu namni tokko gartanii yoo inni guyyaa gartanii ramadaana bisaan maniyyee ofirraa baaseef bil'aada sirriyyaadhaan ofirraa baasee beekaa ka inni godhu taate waa afurtu gartanii isatti wajabaa jedhan beekaa gartee guyyaa ramadaana bisaan agartee maniyyee ofirraa baase dhiira haa ta'u dubartii haa taatu jechuu wanni afur dura isatti dirqama ta'a tokkoffaan dura ramadaanni kee guyyaa duraa bade lammaffaa hin nyaattu akkuma gartanii jenne akkuma jimaa'iidhaan qunnamtiin nama balleesseeti atis bisaan ofirraa baafte guyyaa san hin nyaattu lammaffaa sadaffaalleen akkasuma gartanii guyyaa itti aantu qadaa baaftaa baada ramadaan jechuudha afraffaan akkasuma gartee rabbitti toobattee gama rabbii deebi'uun illeen dirqama gartanii shari'aa islaamaa sirra keessa jirtu tanaan agartanii rabbiin subhaanahu ta'ala sirraa toobachuun dandahama akkasuma gartanii su'aalli gartanii duuba gaafatame ammas nama gartanii duuba bisaan maniyyee ofirraa baasuutti osoo jiru agartanii deebi'ee rabbi yaadatee osoo bisaan irraan bahin dafee ifi qabee of dhowwe jechuu dafee ifi qabee of keessa qabee of dhowwe gama rabbii deebi'ee toobate akkam ta'a namni kun jedhan soomni isaa sahihaa hin banne rabbitti immoo haa toobatu jedhan sababu maniyyaa hamtuu saniitiif tokkolleen agartanii waan jedhan namichi bisaan ifirraa baasuu dhufeeti ifirra qabe kunis ifirra qabee gartee if dhowwee laakiin eegumanni xiqqoo tokko sa'a tokko lama booda ture hanqa gartee madaalameef bira dabritee turte duraanuu ufumarra qabe malee eegasi ufumaan irraa yaate eegumanni deebi'ee toobateef irraa dhiisee ifi qabee dabre guyyuma sana gartanii irraa baate jechuu kan soomni isaas cabee jira waan amma irraa fedhamu cuftinuu irraa fedhamaa jechuudha duuba kuni gartanii duuba tartiiba shari'aan rabbii guddaa lafa nuu keeyse amma namichi fikraadhaan osomanni kanat ta'ee yaaduu qalbumaan agartanii yaadee yookaan dubartii isaa haadha manaa isaa waliin rafe yaadatee waan takka takka yaadate namni gariin akka malee agartee qaamni dafee hiikkataa bisaan irraa bahee jechuu